Kenti ke mentah mo. Ngiyui ba bale ba kinong yelam jung BPP ki sngap no shwa sipor. Ngati ngam don jing tip mo bale ki sngap shwa sipor te dan wei temen kuliah. Shano ja uba arden. Shano ja ma pi ngam ju isu ya pi bat ya uba arden ro. Bale nginta. Bale mo kiro orang ba ki kali kumta. Namar kawai kalong kumni. Pi la dangi sei menta kinia ki jutang ki jongi. Kini ki badan sarkar MDA ki sulong tang kinong copyright. Ki copyright menta. Ki copyright kumno kat basai ki idea jongka BPP kini ki buat lang. Namar beli kini kim don idea ye re. Namar kim de ki bri botrei. Ti beli ba kim de ki bri botrei ki de kon he spa ki de kon he saipan ki de ki kon ki bom im sngi ha katre ka kta em ki basu komen be ka to ka bam a kayo a na kta em kim don idea ye re na la dia. Tekat balik ke BPP da ruai ke BPP untoru kispen buat na dian. Dia mentang sengap ngin pet kin le ayu. Tambah katu ka styrim bet kin le. Ka styrim bet jongki kin le. Namar balai ngang ong ipi. Sisien ba udai ubri bom trei hi em. Ubom mat kum kacing em jongi ki baduk jongi kinong bela jongi kinong rep em. Umdon idea umdon jing tip ye. Uhap kali kela. Bakio ko marep ru hap kali kelai kinong rep. Awan ni kendo hap ai jengmut iki. Unong sa an marat ayu ta nong thau an marat ayu ta hap kot kelai kemut iki nong rep. Lalong tik tu doktor mo. Doktor menta ukelin doktor ayu ta bakali kelana nong pang. Lisim dawai habangi ngipang tingin tip semua pang kumno. Badu. Sejak menta. Doktor kuli kela le. Doktor pok mekhalia kuli kela. Panchana kumno laj bah umpen thie kumno laj bah uthok dawai tik le ukuli naw nong pang tikini ki badan sarkar MDR gulong umta tikai ke bangang yu mana kanele ba sya than tu samla na po apo yu mo kade haim tu badu tu ba sya than tu ban dawa ban spleno du yong ipa utau health minister am ule kumno upha sunan doktor marat le ti haba kumto mara ti na kata daw ken nga perkhat kumni ngono we PE ba hangni ke jala jungi em teng la da ki pa ba jungi kinang bit banjit ikinong yakinong sinchar ken bade ki MLA ki le ranya la dia namar mu iro weru MLA jungi ba unkran po assembly kamut la da bu jengkeli kaliang persya hab jubab ikon rasang mala ni hab jubab presiden tersong. Tebar khot kini ki MLA em badan sarkar MDA kamut kim don tang amre, kim don jabing re, kim don maloi re. Kamut ka jing le ran ngu bakraw kolong itu ki brio ki bajet iki tu ki MLA. Pi itu ki konsensi ki ba jet iki tu ki MLA. Kapen i be tik long ba ki dak klem keno aru kalapau pen be ba ki jet ya ki de tang na ka pisah. Te kamdon ye re kata jing jet jong ki ba kim jet yu brio balong fit bantre ka kam la ni brio badon experience bantre ka kam te kemut siu jet ya tu brio bantang ban lek pun bun kli na pendap kli ang topo assembly pi te kani kalong jing le ran ka bakraw ye ka jaj ban rio la da kan long kani ka dur kemut la da bu jing kli kan yang persya jakaba unjubab hi utu minister badon hakat bapet bajingo ye kata ka department em tang ba hab jubab kala da UCM ba deputy CM tikani kadika ke ba kipat ba kum kipat ba ka jalang ngide ban sngothu ladang injit ya uta unong thawan ubom lit kran po assembly ubom lach ang po assembly kajing sadien kan long ye ka jaj ben riu kajing sadien kan long ye ka sinong ka tha kajing sadien kan long ru ya ka constituency jongki baki jet kum ya uta jaj beriu jadi nak takadaw ba teng yo sim kabu mo kini kinong yalam jong ni ka parti NPP mentaki yo sim kabu namar balai bangi ki ba hi hapor bangi jet ni klan perkhat ya ngijet babun pisang ngijet ba namar ba uai pisang ngijet badai nak takadaw kajing le ran per kalong gum ni
Namar ba ide tangi assembly te. Ide tang hapo assembly. Tang ba ban lek keren tang hapo assembly rom lek keren ra. Tes ngau lek ran bat ngau komik ba. Bat ki don lei ki MDC ki balarim nei. Ki kali kala ya kan ka isi bethamai ru ya ki an ki baladep don lupa ru ki kali pede kan ka isi bethamai. Ti kani kalau ka ai jing lek ran ke bakrau kum ka jaj men riu lada ngingi sujiet. Ya kita ki beriu ban mikman. Naga konsensi la jong. Syaka dorbar distrik konselne, syaka dorbar Sorkar Jelane, kalong kejing leran ke bakraw yang ngi kepat ba. Namar ba amdai banga peram mo. Kadai kejing sisa, namar balai ladang ngi akran mentale kejing yade kan long bet tangka parti NPP bar ke parti BPP. Namar baru khot itu ki badan ngini hakini parti Barim kini parti Sden Bos lay. Kini baru khot hakabakot arjal pupra kini sno bet syaka NPP. Hang ni kamut kan sami ka kenrum kenram hadin na ka parti NPP namar balai kito ki parti Sden Bos bar khot kito bos ngutho bala ayo do jam lane yo do kendang nang tomo do met na ka NPP kin le yasno ben syaka NPP tikini ki parti Sden Bos si kilakut sendon tede nak takadaw ba balai pede ba hadu menta ka parti NPP kamut penbun pat mo kumbolong molong penbun pat tangba kile akum no pitiap ka idea jungki kini ki MLA badai na than penarbar khojam utai MLA ru badai jong kanong no parti la khot lang ba penlong meeting mo la pentip lang satu khanang ba kandap katu kahol kandap katu madan hendai mdei re ba ki ba ki wan ramon sko bhala jong pendap jubur justi hang tu tede na takadaw ken bangang soong ki pa Obon ki pajba ki ba su kerjaan nari kum to moi ke BPP pim dei ban kuslai de ban scam kanung rim namar lada ngingi bakla menta banjin de tangka talakut ke jai benrio mlali isu menta ki don kitu ki jaka mo ki baya keni baca syok kelas hau garu namar belai ki don ki jaka khasi tangba ki garu ki pen ira kabor Henry khasi jongi pat kini ki no thawan jong kajala jongi jong kajat benrio jongi tip ki don khamat don khamat ban pen de hang ne ken bangang soong ipi da nang sedang haba pia jit ya kinong thawan pia nia pia au pia dat pia shrut pradok prasnam lajong nda la syasyo ki pradok prasnam lajong hana sa protes sa persya hakapor ba phiri banjit ya kinong thawan da karukom badai banjit phimtre nda lakut kata kajing jit jong pi sa sedang bani protes bani persya te kan non jingmut ayu ko to kato kamdei syuk kajing bakla kadai kajing lek khanang kadai kajing lek khanang namar kat san pesau tulikis nem lada ki brio jungi kilong ki bastat ba basyam phang balik kinang ya kaju sikaju kalenti